DMC chalong dovai ka bependang lok ason kisong puthak pin puralo ke pajera kedam tang tomon herai ke klo hot kapana hok det dholajan LP school hemasarnung non puanta selam pon pelang Jinthong ke GBV school hem ki kim jia dim haba intiarong along karbeng long life phirang ke daneling hi kahom ridam Karbeng long life Abirta ke lara ton phanse tame nilihin pen kardom pajiri klo kardom pine birtang ton pen arjuitha Dipu Civil Hospital avidet pen apike Dipu Medical College and Hospital phanse Karbeng long pen West Karbeng long ara tum to anabangke kesu kyun ehud se ka chelang ja phan cholang prong sidolo Mona bangso DMCH chalong dovai ka pen chenglo ki ong dung ason ka pen si pleng seran pin Kedamtang surihini rakresir kemate 2019 aningkan rara phan se gelangja phanpura Assam Sarkar Health and Family Welfare Dipu Medical College and Hospital Impu Ponsi se gelang pangcheng ponlo bonta non an ningkan pli pleng dera phita bangso Dipu Medical College and Hospital along dor plup se ka chilang abar sai ka videra phuthak aphong lamki ke klang dolo Non hejong Dipu Medical College and Hospital along langka dure hektik lapen keter ke lapen kasa urtu ra phuthakta Halloween pen se nangka chilang aphan ke wang ara tum kisung dolo lasi DMCH along se ka chilang ara phan dor plupen lang avar sai piponangji lapen hemkom hemrai kai ke tapang thit nangji pwa ke mang padosi USUK tiripia mai pen pini Dipu Medical College and Hospital Superintendent aphan ke panongpon pinpuralo Deputy Superintendent Dr. Rahul Thakur Redeng Pipa Jirponlo. আলাপ আলোচনা আজি কৰা হৈছে আৰু আমি কব বিচাৰিছো অতি সোনকালে এইখিনি ব্যৱস্থা অতি সোনকালে কৰিব লাগে আৰু তেওঁ আমাক আস্থা দিয়ে যে অতি সোনকালে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব আৰু যদি ব্যৱস্থা নলয় অনাগত দিনত উচিত তৰফৰ পৰা আমি এইটোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিম আৰু অনাগত দিনত আমি এই পৰ্যায়ক্ৰমে আমি দিশপুৰলৈকে আমি এই কথাখিনি অৱগত কৰিবলৈ নিশ্চয় DMCH along langka dure hektike lang supply ki jumpik mate ke nangjia tengpen nangki pipede rapotlo sei ka chilang ara raphan kai ke ta lang ke pador plup thekja phan ke nang sola sai deng ponpo hemkom hemrai ke pangthir venja phan sai deng ponpo busi DMCH Deputy Superintendent Dr. Rahul Thakur pen lamchak chipipon বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱ আৰু ইটো কেম্পাছত বিভিন্ন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ যিটো অভাৱ আমি এই দুটা মূল বিষয় লৈ পেলাই আজি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যিটো অধীক্ষক বা সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আমি সাক্ষাৎ কৰি আমি দাবী এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে এই যিটো সমস্যাসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে বা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লোৱা বুলি আমাক কৈছিল খবৰ ke hatpen harsing rongpi Karbeng long live Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo chokihula hawar dong langso arong along dholajan LP school hem kedamtang aruni phain ko ra troxiarni anardo class ke robo mate somara tom han loke than bo mahut men tomon cutting ke japena jok school hem adunga thengpi ke khrebahut school hem ihin aru manara bangke thengpi baprailo bonta non pai chekloan nangle ro phita Karbeng Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Karjulong le lapen kachili ne kachekrong deramat ahem rakthang Bonta Dholajan LP School ahem ihin arumanat thengpi bab rai pen cheklojom thomleng dera phita Karbeng Autonomous Council pen kasalok le rega bangke mang huthumi me alambinong athe pai cheklo bangke puthot class kang puthulo Jongsi bangso asar nung kerak thanga school ahem salok le pulotangte lokachar lakrim somara tuma phan konnap lo kapachari dampo lang ikha bangso school ahem bangso school ahem asar nung kerak thang penanjok lokachar lakrim somara tum lokachar adin doji langma ahem asar nung kavedera jok RV Lipra ban pinno taposon RV Lipra pen kachar adin kabe penta quality education man unjima Jongsi Karbeng long arlo kithur miao vekimia tum phan kachale hin paprang dunangji pulotangte Karbeng long Autonomous Council atum ahok pe akimang do pulotangte lo kachali school hem satami mesenangji la ansi quality education nangman unji bangso school hem along thengpi ke khrebahut bangke thom arenga hu ke soduna tuma phan setami non poanta sarkar pen se ka selangja war sai amatsi pipon pe
Lapuson ahora bangke sorkara hin pen se ke chelang phan eson bak anke warsai nang pinang jia pod loposi areng ke so aklim somar bangke thom asal pura tumpet ning je pon renti Nilitum bangso school hemasar nung kasalog ji mate kaselam ja phan Karbiang Long Autonomous Council CEM pendanglo EM Richard obia phan pachini ponlo lapen social media long serame aphong ki pipon ong nilitum si chethera thuset anglo Bonta a school hema bangke lapuson asar nung rak klinsi padok koklo pasi rapen nang pachini dun Nilitum da social media pen stame kapachini ong lo council tum hanta education em hanta pachini lo la pendak MEC akai public rong pia hanta me pachini lo la penalang lita chichak lo la nitum hadak education em long pale po la hailam chingki po la pen kimnang po selang lipu lo stame non nilitum dak donglang so hawara tum bangke la so puthak lam kaningye dun thu ong ta social media long ki pidun thu ong da kaningye tum bangsi katherak thulo na bangke ta pinier ni anta kimnang rang pi pedalo Bangso school hemasar nung rak plinan pin khangjang non school kangpua porohu lokachare eklim somaratum akaya phan matha ponra prabjin pen sarnung selam prui abang Karbiang Long Autonomous Council hin pen claim pona sonte rar phan ali duji Choki hola pen sonjit krola pen koilamati pen Samson inti Karbiang Long live Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya mate thi hekpen KGBV school hem thepo Chinthong block angkang pia phan panong ponsi Chinthong hawar habai ingterong alongsi adimaklong pathik ponlo bangso adimalong school hem kim rang ria prang Karbiang Long apherang ke Danieling hi humri damsi asona lam thi paklang pon Ded apo Mahatma Gandhi achor Kasturba Gandhi main pen Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Ded angkang pielong development block tin aphan panong si Jasmine arloso sumara phan ki duk kisung pen lokachali dun thek thia tuma phan toklang him kapachali kapat hek je phan si labangso school panong ponlo Kopai gime labangso KGBV school Chinthong education block aphan ta pajir ponsi non pai pai chik loang bong KGBV hem kikim ponja phan long e sompon po Karbiang Long Autonomous Council pen ke jong pon lake vothat langso mate baitha langso pen Karbi Langpi hydroelectric project adak 20.1 mate ingkoi tokbor isi kilometer ka hilwa jaktu nonamat labangso KGBV school vothat langso mate baitha langso higher secondary school along amasi do lapen ongdung arloso somaratum ladaksi lo Charlie Pongno West Karbiang Long arlo jasmet habai ingti po ladak bertrang so police station kaparlo habai ingti along non Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya laso arlo so martum phan pirte bidai kapacharli kapit hek ja phan laso scheme thedung ladak Chinthong arlo laso kedeng ja phan ladak adim jong tanglo lapen rong asor ladak panlo adim jong lo lapen dak chiri thong kepra pho a pharman bake akhai visit crow MEC alang lipen ladak chingki si ladak laso school phan pipon lo pen so thasi school no namar kenang ji lake chiri troxi puse ladak berta long pon sitamela an sitame hawarat pen lakato go ve kar I pen jok laso bipon mane chiri thong kepra pho mate chiri thong kep laso along le ki pipon ji palam sidolo sitame isi dak eson sonni mane kapachini nang kok mate karjuna kok athegel hanlo ladak non la baing ti arong ke batlang sopen kahelo kilometer ingkoi lake solid mate la so budget ndukok ta hai lapen la pun chu bangke hydroelectric lang Karbi Langpi hydroelectric project la so mane kele ji dok lo non kilometer ke thom pli lo te hadak kele lo la si non ladak rong ara ta tuma phan mate non a KGBV along reclaim abang thia tum kopi si la so puthak pujima athema arlo so marsi ladak nang biji lapen kilometer ingkoi akai lo si non adak nang biji lapen population na bangke thinli mate ong kompik lang ladak mane penaan gari pen ke dam se tame hem pu ke thekon nong ke nane hum la son si thekon nong lapen towar sita ke memi si thekon nong la se alang tumpen kopi pujima la so puthak ele tum kam ke claim bom atum KGBV long ke claim acha ei KGBV school itia yate dibo apuni ki koy
এতিয়া আমাৰ স্কুলখন ইয়াত দিব আছে এখন স্কুল বিদ্যালয় হ'বৰ কাৰণে অকল স্কুল বিল্ডিং টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট হ'লে নহ'ব তাৰ লগতে বহুত সুবিধাজনক বস্তু লাগিব যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা মেডিকেল সেইবিলাক সকলো বস্তু আমাৰ ইয়াত লাগিব লগতে আমাৰ স্কুলখন এখন স্কুল মাত্ৰ নহয় তাত আমাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল যাত 24 ঘণ্টাই অকল ছোৱালী থাকে ইয়াত সেইকাৰণে মানে মেডিকেল বা ৰাস্তা যাতায়াত সেইবিলাক যদি সুবিধা নাথাকে আমাৰ থাকিবলৈ বহুতো অসুবিধা হয় লগতে ইয়াততো অকল ছোৱালী থাকে গতিকে ছোৱালী এজনীৰ খা সামগ্ৰী বহুতো ধৰণৰ লাগে মানে বেমাৰ হাজাৰ হ'লে ধৰক বা বেলেগ কিবা এটা হ'লে বহুতো মানে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় যাৰ কাৰণে ইয়াত মানে 20 কিলোমিটাৰ মানে দূৰত্বত মানে কোনো দোকান নাই যাৰ কাৰণে যাতায়াতৰ এতিয়া দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক ইয়াত আহিবৰ কাৰণে এখন গাড়ী ভাড়া কৰি আহিব লাগিব কাৰণ ইয়াত যাতায়াতৰ কোনো সুবিধা নাই isialanke nili puji ke sar tumhan ta je nitum alu sodet ke do pot la dak ke nitum han ke chok tela ana nitum school bi dang ne te kipu ke chok te sita ke do ke thak alam ta do ko alu so somat na pen habit ang bong non inuro student so det to sita dak pen ha hemi fum ke chi ridam neng dang than ke hang dam neng susta sum pik ke hang dam te bok te rai aleng ave muni ave Kasi kosong sini tu madak agak susu madet ke dunia matuwa makini mati medical mati pulis lahaya juga ini tunjuk ini konflik. Labangso KGBV School Chinthong Block Arlo Habai Ingtia Rong An ke Ponpen Kikim Damji Buki Mesen Lapen ke Khamki Dunja Panthang Natawi. Puwai Phe Sikame KGBV School Alongke Arlo So Samaraphan Lo Kapacha Dima Pancho. La Solong Akapret Hangnap Kethidung Habarara Raphan Kapaching Thul Bonja Phan Avi Osi KGBV Along Claim Bang Phe Tumpen Chuning Ripon. Hamren Ben Daniel Hi Lapen Chinthong Pen Mari Rong Phar Karbi Nong Lai. Karbi Anglong District along Abarim Naya College Bulotangte Dipu Government College Henlo. Bangso College Arta Lake Ningkan Pokebra Sir Kepan Pleng Tanglo. Bonta Pinirni Anta Bangso College along Than Bangka Durepen Tanglo Ke Ongdung Akisung Junun E Pinlang. Pai ni Pai EC Erni United Students Union of Karbi Anglong Asong Atom Patir Piponsi Karbi Anglong Autonomous Council Toklang Ahin Kelang Charipon EM Richard Tokbi KAEC Methang Chamber along Anpali Damsi Pinpur Lo Pajirdam. EM Aphan Kipi Pajirdam Pinpur along Dipu Government College Mati DGC along Nonamat Bangthom Kep Sosia Than Bangka Dure Dolang. Nasi Dipu Government College along Than Bangka Dure Do Anta Prabjin Pen Papleng Ponangji. Kachali Osomaratung ke Joy KG Aphan Bus Service Our Sai Piponangji. Lapen College Campus along ATM Our Sai Biponangji Bua Kemang Padosi. USUKA Ti PMI Pen Kipipon Pinpura Lo along Pen Pachingi Dun. Bangso Hut Dipu Government College Thanbang Ahoy ke Papleng Ponje Aphan Assam Education Minister Dr. Ranush Pegupen Chingki Chingwai Ponsi Siding Ponpo College along Lokachali Osomaratum ke Joy ki Japhan Karbi Anglong Autonomous Council Transport EM Pen Chingki Chingwai Ponsi Bus Service Our Sai Kipi Ponje Aphan ta Siding Ponpo Lapen College Campus Arlo ATM Kipi Ponje Aphan SBI Dipu Branch Manager Pen Chingki Chingwai Ponsi Siding Ponpo Pusi EM Richard Tobi Pen Lamchak Chipi Pon Pusi USUKA MI Phu Bibison Teron Pen Ningje Pon জিলা আগ্রণী শিক্ষানুষ্ঠান ডিফু সরকারি মহাবিদ্যালয় বিভিন্ন সমস্যা লৈ পেলাই আজি আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিচাৰ্ড টকবি ডাঙৰীয়া আমি সাক্ষাৎ কৰি আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো বিশেষকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকৰ যিটো নাটনি আৰু তাত বাছ সেৱা অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু এতিয়া ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে সেই তিনিটা দাবী লৈ পেলাই আজি আমি তেখেতক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো আৰু এম ডাঙৰীয়া আমাৰ এই তিনিটা দাবী পৰ্যায়ক্ৰমে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বা কাৰ্যনী কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু গভ কলেজৰ বিভিন্ন সমস্যা লৈ আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় EM ডাঙৰীয়া ৰিচাৰ্জ টবি ডাঙৰীয়াক এখন দাবী এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ আমাৰ মূল তিনিটা দাবী লৈ স্মাৰক পত্ৰখন আমি প্ৰদান কৰোঁ আমাৰ দেখিব লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে ডিফুৰ গভ কলেজত 40কৈ অধিক এতিয়াও তাত অধ্যাপক ভেকেন্সি খালি হৈ থাকে আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেয়ে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে Habar ke Pen Har Singh Teron Karbi Anglong Live Pinne Abirta ke Ponsi Kang Toniglo